Shalom, ndabakunda cyane, ndabifuriza igitondo cyiza cy'umugisha. Umuntu wese amasaha yose yakora umvira no jambo, ubuntu bw'Imana ndabwatuye ku buzima bwawe. Yesu abahezagire cyane. Muri kumwe na Patrick Ndayishimiye mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Abataraga subscribe mubyibuke. Dusome mu gitabo cy'ingoma za kabiri. Igice cya 26 umurongo wa 4 no 5. Haravuga ngo akora ivyo uhoraho abona ko ari byiza. Ndakwifurije gukora ibintu byiza. Ndakwifurije gukora ibintu uhoraho abibonye azavuga agushingira intahe. Akora uyu muntu umwami witwa Uziya akora ivyo uhoraho abona ko ari byiza. Nk'ivyo se Amaziya yakoze byose. Umurongo wa 5. Ashira umutima kukurondera Imana mu gihe cyose cya Zekariya umuntu yamwigishe kubaha Imana. Ashira umutima kukurondera umwami. Umutima wawe ushize kuki? Kurudandazwa gusa, kubana gusa, kukazi kawe gusa, kuki? Ashira umutima. Yari umwami ariko ashira umutima mu kurondera Imana. Ndakwifurije uyu mutima Uziya yaragira. Yarafise umutima wo kurondera Imana. Ashira umutima mu kurondera uhoraho mu gihe cyose cya Zekariya umuntu yamwigisha kubaha Imana. Kandi uko ariho sekara nakunze muri no verse, kandi uko yakomeje kurondera uhoraho Imana yamuhaye umugisha. Urifuza umugisha, komeza kurondera umwami wawe. Shishikara uyu mutima uko yakomeje kurondera Imana uhoraho yamuhaye umugisha. Haleluya. Uko yakomeje kurondera Imana uhoraho yamuhaye umugisha. Haleluya. Uko yakomeje kurondera umwami uhoraho yamuhaye umugisha. Urifuza umugisha w'amahoro? Hari abantu bazi ngo umugisha n'amafaranga gusa. Ashaka ufite amafaranga ariko udafite umugisha, udafite umunezero, udafite amahoro, udafite. Urifuza kubaho unezerewe, urifuza kubaho ufite amahoro, urifuza kumugisha w'umwami kugukurikira. Rondera umwami wawe. Gira umutima nk'uyu Uziya yagize. Kandi uko yakomeje kurondera uhoraho Imana yamuhaye umugisha. Haleluya. Uko yakomeje kurondera uhoraho nawe yamuhaye umugisha. Uko yakomeje kurondera uhoraho yamuhaye umugisha. Imana iguheze uyu mutima wo kurondera, kandi Imana iguha umugisha. Ingoma za kabiri igice cya 15 umurongo wa 2 haravuga ngo aje gusanganira Asa aramubarira ati nimutega amatwi yemwe aba Bayuda n'Abenyamini mwese, uhoraho azakomeza kubana namwe nimwakomeza kubana nawe. Nimwakomeza kubana nawe azakomeza kubana namwe. Umva, kandi nimwamurondera muzomubona, ariko nimwamuheba nawe azobaheba. Nimwamurondera muzomuronka, nimwamuheba nawe azabaheba. Bene data, mureke dukomeze. Shishikara kurondera umwami wawe. Reka gucika intege kubera ibyo kuracamo. Reka Satani ntakwiyumvire, ntaze kukumvisa ibimbi ayandi majwi. Oya, shishikara. Haleluya. Shishikara kugeza uririmbye zaburi yawe. Shishikara kugeza uririmbye ishimwe ryawe. Shishikara kugeza umwami Yesu akuremeye zaburi yawe. Haleluya. Umurongo wari twasomye bavuze ngo uko yakomeje kurondera umwami Imana yamuhaye umugisha. Amen. Aravuga hano bavuze ngo kandi nimwamurondera muzomubona, ariko nimwamuheba nawe azabaheba. Si Imana si dukeneye, nitwe tuyikeneye. Umurongo wa 12 15 maze basezerana isezerano ryo kuzokwama barondera uhoraho. Ndakwifurije ryo sezerano. Haleluya. Maze bagira isezerano ryo kuzokwama barondera uhoraho Imana yabasekuruza n'imitima yabo yose n'ubukiko bwabo bwose. Amen. Bagira isezerano ryo kurondera. Haleluya. Ndakwifurije ryo sezerano nawe. Ugira isezerano uvuga ngo Mana ndahigize isezerano ryo kuzokwama ndakurondera. Uko bukeye mu gitondo uzumvishwe ryaje, ku murango wumvijwe ryaje Mana, ku mwijoro biyeko ryama. Isezerano ryiza ryo kurondera umwami. Isezerano ryiza, iri isezerano ndakwifurije. Umurongo wa 15 aravuga ngo kandi Abayuda bose iyo ndahiro irabanezeza yo kurondera umwami. Ni ndahiro nziza cyane. Birabanezeza kuko bari barahiye bivuye inyuma bakarondera uhoraho n'umwete wabo wose bakamubona, maze uhoraho abakugira umutekano impande zose. Urifuza umutekano impande zose, rondera umwami wawe. Urifuza umutekano,
hari abantu bagenda badafite umutekano, hari abantu bagenda n'ubwoba, hari abantu bagenda no guhagarika umutima, hari abantu bagenda bikanga ibintu. Urifuza umutekano, rondera umwami wawe. Rondera se umutekano, urifuza umutekano. Haleluya. Bari baragize isezerano mu byo kurondera umwami wawe. Bamaze kumurondera ngo nawe abaha umutekano impande zose z'ubuzima bwabo, bakabona umutekano. Ndakwifurije kurondera umwami wawe. Nangirize muri Zaburi ya 16:2 aravuga ngo nabari Uhoraho ni umwami waje, tamugisha mfise atari wowe. Tamugisha mfite atari wowe. Nabari Uhoraho n'akanwa kaje Dawudi yariko avuze, nabari umwami waje, nabari Uhoraho ni umwami waje, tamugisha mfise atari wowe. Nibo umugisha waje, nibo umugisha wacu. Yesu abahezagire. Ndagushimiye mwami, duhuye umutima wo kurondera, duhuye inyota n'inzara zo kurondera wowe. Nabari Uhoraho ni umwami waje, tamugisha mfise atari wowe. Yavuze ijambo ryiza Uziya ngo yarahisemo, haleluya, uyu mwami wiwe, haleluya, uko yakomeje kumurondera niko nawe yamuhaye umugisha. Icobora kibicawe mu izina rya Yesu, amen.